Ak nalungerà samaro programu, te datumen mai buder informacije so kelpe pa romane pucimata te aktualitetia. Arli Kunskop Center si jek nevo romanove brig, ja strana sa vikerja jek web gazeta e anavea Magazin Rom. Ogindo ja sa mislija te dalpe mai but informacija e romenge. Ak ja buti, keren jek grupa romate šajlen pobuden informacija o Roma pe piricib sar primer, exempel, Arli. Amenza ando telefona vdje vorbi sarda o Sead Sherifi savitano je katara kia grupa so kerol buti. Amena džukava kežam lea, lačo dive Sead. Šukar divem tu često. Tumen keren jek interesantno butijakana. Tumen jek web rigja, web strana, sa vikinol pe Arli Kunskop Center. So jodva? Trađam jek sarnevi organizacija, mi organizacija većini pe Arli Kunskop Center. Šajte posetinen Sarine kola mangena tidiken sojdva, šajte džante diken po arlicenter.se. Emote šajte čitinen informacija ko švedski, ko romane, ko engleski, ko srpski. I organizacija tani sarjek edukativno centar, namangela ništa politički to vela, namangela ništa religiozno, ali o primarno cili tanote vazdelpe, te bajačeripe, te arakipe i romaničib. Specijalno o Arli dijalekti. Amaro prvo projekti su hine, odvahine o Magazin Rom. Magazin Rom tano jek badihava internet magazin, znači online. Tano svako šajte džalte kuvel ko magazinrom.com, te dikel te čitine od te sasu i si andre. O teme ko magazin šajtoven kultura, integracija, svako diverso rođandipe, informacija, muzika, sastipe, ajgara i sijamen isto, ocilitano, znači te vas dao interese romenđe te čitinen poviše, a ujedno zalo dva mangaja te vas da amare romen. Znači amen... Amare romen misine Arli romen kataro Balkan? Arli romen, al tavde ja mislim sijamen ocijajem za saver, ako lagod mangena avea dialectia te pisinen ili te vaceren nešto pestar, informacija ili isilen dijek džandomanuš, sočeđaja di savu budbaro suksesi, slobodno šaj te kontakterini menem te pisini. Napenaja, amen, apsolutno nika se napenajana. Ja savjetano mote. Te pisini pod jačib, savsova čeripe, čere te šaj sarine te haloven. Ko prvo amaro numer, sijamen artiklija kotar kancer, i sijamen kotar čavorengiri konvencija. Odvajtano diso so lično mikli baba nahinela iskustvo te upoznajnipe e kancerea. Primjeri sijamen sad formanuša merena kotar kancer. Men u stvari ni nađanena da hinelen kancer su se na neamen odvađandipe, na neamen odvaj iskustvo. Ili primjer, ako dikaja maje ko vilo bud paše o artikel tano čavorengiri konvencija sučerđa o UNICEF. Sead, vakera menge, tu meni ne jek grupa manuša, sa su kežam isto prezentacija tu meni je grupa manuša, tu meni keren intervjuje manušenca, sar keren odva, šajte vakera menge. Den informacija, halovav tu numa keren intervjuja da, sar? Care, trenutno cu intervjua na leam but horte te cuva jedino intervju su cerđam agronea, o agron ramadani su cerela buticoara de su medlinjem ko kilin shopping. Na neameno dia mogućnost panat cera intervjuja, su se sao dva kuštinjo, dolese tano hemo o magazin tano online, na neamen mogućnost te štampina. Ali magente štampinen, ano vreme? Apsolutno. Me lično običađo e-maili, akorat kostal komune, kom indiheterem, probinala sarino kolasojtane, includerime ko romano pučiba. Sar su isideno la antiциганизм ili okjadu i to sarvicinite romsk strategiji, pa odlabučajem, pogodin maje, ko odgovori jama je. Apsolutno, niko ne odgovori jama je. Soske misli ne odgovori nem tu menge? Nađenao šajta ne bud zauzeta kotar kafe, men. Dolese me kontakterijom jek ekipa, kola mangenate ačaven jek šukaripe sa romenđe. Me morate te vačerav ko pomožijema ko akava... Ja, vaker, šajte vakera menge. A koji to ne on? Te čeravek budbaru seljami džiki brima gudinci kotar Helsimbori.
Gjiko Ilija Rajković kotar Boros, Gjiko Mirsad Sherifi kotar Srbija Kiko Stolca, Hemko Gjiko Nejmedin Jašar kotar Boros. Olajten od lama nuša, hine inkludirime ko prvobroj, ko labičalđe pekli artikli ko prvobroj, men akanai simen saado baroj interes, manusha mangenati pisinen, manusha mangenati čelena kva horo amencar. Na dinama da kovemen najhari pana trin star kolan korespondentija ko duito broj. Tomen keren ano dujt hibjame sar hačarđum. Tomen keren ano arlijem švedski. Kineo plani, to veliko duit hibja o magazin. Ama sad želo vreme osetijom, ok, pa stvari nema mensu čehaja Roma, probinaje šveđanenđe. So čola menđe, apsolutno ništa. I onda mislio, ok, kad ćera jek artikel šveđanenđe, a sa okulavera to vene romenđe. Odulje su uvek o prvo artikel, sar kvako prvo broj, čerela pekotar integracija. Koja mameno Roma sar mangate asimilire namen poharike kja sredina. Odvajtano prvo artikel ko švedski okola, sa veratane ko romane. Ovsa sto Sead Sherifi savo Keril Buti ando Arli Kunskap Center jeke grupa romenca sava šunden lengianava so keren hem novine i gazeta ando web magazin Roma. Ovsa sto so vakežana menca ando Radio Romano.